kule ntsambama lengcwele kule sifuna nekusho bazalwane ukuthi siyanithanda kakhulu nesibusiso lesimangalisako lesingakhulumeki emiphefumulweni yethu ngaso sonke isikhathi masicocana ngalolu hlobo noma ngalendlela kusuke kunani at the back of our mind ukuthi sesiyohlangana nalabangcwele sesiyakuyohlaka manje emqwembeni wasekhaya sesihlangana nalabangcwele siyokudla emqwembeni wasekhaya lesilungiselelwe wona. Siyathandaza ke kuNkulunkulu umnini mandla onke ukuthi asendele umusa sisahlangana ngalendlela lesihlangana ngayo simuphe uNkulunkulu akhulumisana nathi simbone uNkulunkulu asemkhankasweni wekufuna nekusindisa lokulahlekile kodwa asebenzisa thine bantu bakhe ngendlela lafuna nalathanza ngayo. Sengiwashilo lawo magama la ngobazalwane sikulolu hambo lwa Lent lesiqala emhla ka5 March ngivile umnakethu Sibanyoni kwala mathetha amalambule athi leli langa la ka16 this journey is a journey of 46 days from the 5th of March to the 20th of April, meaning from Ash Wednesday to Easter Sunday. However, we do not include the Sundays. If we include the Sundays, it won't be 40 days of fasting and prayer. It will be 46 days of fasting and prayer. And that would be very wrong because Sundays are the little Easters. Every Sunday, a Sunday, it's a reminder of a resurrected life. It's a reminder of the glorified life. So, kuleyo mpilo leyo bazalwane simenyelwe edilini la siyawudla khona sidumisa khona senda konke lokubeka uNkulunkulu enzaweni yakhe. Sengikushilo ke konke lokho bazalwane ngiyacela ukuthi sithandaze nemukelekile likhaya lenu likhaya lethu leli. Amen. Sithandaza egameni laNkulunkulu uyisene ndodana namoya engcwele. Amen. Babe lolungile siyabonga Nkosi nakulesikhathi lesi. Sibonga Nkosi lomusa lomkhulu kangaka losendele wona kwekuthi uNkulunkulu wethu lomhle bongaphinde usicoce Nkosi sibuye sitawuhlala ndzawonye sidle nako kudla uNkulunkulu kwemphefumulo sidle nako kudla babothu lona amandla onke lokusikhayiselako babe siyathandaza Nkosi kunasi isikhathi nasi sinikela uNkulunkulu wethu bonke bantu bakho across the board ngegama lika Jesu Kristu eNazaretha simelana nayo yonke imimoya yehlukubeta kwalolonke ihlobo lesitha sihlukubeta ngalo bantu labasebudlelwaneni bantu labathandzana nako bantu Nkosi bemindeni bantu bemango bantu belive ngegama lika Jesu Kristu eNazaretha siyamelana Nkosi nakule ntsambama lengcwele sithi uNkulunkulu wethu lomuhle ingathi namhlanje kungilesihlanu ngilona loyo angalamba ome afune wena Jesu babe wethu lolungile ishito kahle Nkosi inceke yakho Nkosi Sibanyoni namhlanje nanayithandaza ko ekseni kwekuthi Nkosi kunebantu labathi ndenangamane ngibone ngingakukhonda ngingakhawuli eNkulunkulu kunalabanye labathi nangingamane nje ngisukumela kulje ngiconnect yambela ngeke ngize ngikhawule kwentatindo letinhle babe siyathandaza egameni lika Jesu kwekuthi Nkosi kuthini lesinako konke lapha in our disposal kwekuthi siyakhona Nkosi kusukuma sidiyele nasetindlini letincane siyakhona Nkosi kusukuma sidiphekele sidiwashele sivusele bangani bethu siyethi indzaweni lesitithandzako sidikhethele lesibafunako ukuthi bete kithi nalesingabafuni ukuthi bete kithi sivele Nkosi singabakhethi
babe kutasikhathi empilweni la khona Nkosi umshumayeli waka-12 athi mkhumbule umenti wakho ebusheni bakho singakafiki isikhathi la khona indodi tawube setiphambana neluhlelo lolwatiko khona yebo nekuhamba sototoba njengenzethe. Babe wethu lona amandla onke siyathandaza Nkosi kulo mzuzu sivule mehlo usivule Nkosi ingcondo tethu wende Nkosi kwekuthi sibe ngilabalambile njalo nje labalambele umbuso wakho sibambe ngesandla sakho Nkosi usiholele esikhumulweni sakho lesiphelele nalesingiswa Nkosi sibili ludumo nemandla nebukhosi kungokwakho Jesu ngoku kwanaphakade in Jesus mighty name Father we pray amen and amen. Sihlole sivume emaphutha ethu. Nkulunkulu somandla babe wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yendvodzane yakho Kristu inkosi yethu siyithethelele konke lesekwenzile usende sikonke ngekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla sawukele usithelele intono tethu sigcine kuphileni okunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane sitawuvele sifake ligiya leliya embili njengasemhleni ligiya leliya embili njengasemhleni yes njengasemhleni bazalwane sifunde incwadi yemahubo sahluko sona sisaka 50 emahubo sahluko saka 50 sicala kufunda verse 1 kuya lapha ya ekugcineni emahubo sahluko 50 sicala kufunda verse 1 kuya lapha ya ekugcineni. Nkulunkulu wabonkulunkulu ungusimakade lokhulumako memetela emhlabeni wonke kusukela empumalanga kuye entshonalanga eSiyoni lenebuhle lobuphelele kulapho uNkulunkulu akathimula khona. uNkulunkulu wethu uyeda angeke abenze embi kwakhe kunemlilo loqothulako utungeletwe sivunguvungu lesisabekako ubita emazulu ngetulu kanye nemhlaba kuthi ade kuhlulela abantu bakhe athi baletheni la bonke labangcwele bami labenta nami sivumelwane ngemhlatshelo emazulu amemetela kulunga kwakhe ngobe uNkulunkulu ungumehluleli. Lalelani ke sive sami nginitshele ye Israel nginibeka liqala ngimi uNkulunkulu lo uNkulunkulu wenu anginithethiseli imihlatshelo yenu yebo umhlatshelo loshiswa wonke uhlala usembi kwami sonke isikhathi angidingi kuthatha inkunzi emitini yenu angidingi ngisho netimbongo etibayeni ten imbana ngobe tonke tilwane tesiganga dam ngisho netinkomo letelukile emaqhumeni lathi inkulungwane ngetinkulungwane ngathi tonke tinyoni tesiganga konke lokuphilako kwesiganga kwami kube bengilambile bengingeke nginitshele ngobe umhlaba nako konke lokukuwo kwami kanti mina ngiyayidla yini inyama yetinkunzi nome ngiyayinatha yini ingadi yetimphongo nikela kuNkulunkulu umnikelo wekubonga ugcine ithembiso takho kulosethi kwako konke khalani kimi ngetikhathi tekuhlupheka
khala kimi ngesikhathi tehlupheka ngiyawukukhulula bese uyangithumisa kodwa kulo mubi uNkulunkulu uthi unalungelo lini lekukhuluma ngetimiso tami uphathe isivumelwano sami ngemlomo wakho ngobe wena uyakudonsa kuyalwa emavi ami uwenqa ngetulu uthi ungabonakalisela ube ngemathe nelulwimi nalo umtsibi ndzawonye netiphingi umlomo wakho ulula ekukhulumeni lokubi lulwimi lwakho lubumba emacebo nenkohliso uhlala ngekuhleba umnakenu unyembenye indvodzana yenyoko lokho ukwentile kodwa mine ngathula wendasha ngathi mine ngifanana nawe kodwa sengitakwekhuta ngitakubeka liqala emehlweni akho ubuka qaphelani lo nine lenetselela uNkulunkulu funa nginiklephuhle kubede nalongahle aniphephise lowo lonikela umnikelo wekubonga uyangidumisa utiphendlela indlela ukuthi ngimkhombise insindiso yami akudunyiswe uyise nendvodzana namoya ngcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Siphuma eTestamenteni lelidala sibhaliwe encwadini ya Genesis chapter 43 and we are reading from verse 1. Kwathi sebakudle konke kudla laba bekuthenge eGibhithe uyise wakhuluma kubo wathi hambani njalo niye sithengela lokunye kudla kodwa Juda wamphendula wathi leya ndvodza yasiyalisisa yathi ningeke ningibone ngishone kungibona naningeti naye lo mnakeni nawo ungasivumeli ukuthi sihambe nemnakethu kulungile nawo ungasivumela ukuthi sihambe nemnakethu awuhamba siye uthenga lokudla kodwa ukuthi sihambe naye singeke sewuke ngoba le ndvodza yakhuluma yathi ningeke ningibone ngisho nekungibona naningeti naye lo mnakeni Israel wathi ningiphatheleni kabuhlungu kangaka ngekutshela le ndvodza ukuthi ukhona lo munye umnakeni baphendula bathi le ndvodza yasibudisisa yabuta konke ngathi nangemndeni wakithi yathi uyihlo usaphila yini nathi-ke sasiphendvula imibuto yakhe besingathi ngani thine ukuthi utawube sewuthini yehlani naye yomnakeni Juda wakhuluma kuyise Israel wathi mukhulule lo mfana ngihambe naye sitawukusheshe sihambe kutawubate notawubulawa indlala mine ngitawuba sibambiso sakhe ngempilo yami nangabe ngingakabuyi naye la kuwe liqala laloko ngitawuletfala ngize ngife kube asikabambeleleki nje
ngabe sesihambe saze sabuyela kabili. Israyeli uyise wakhuluma kubo wathi, nangabe kufanele kube njalo-ke, hambani netipho letithelo telikhethelo talelive, nifike nitifake emasakeni enu, nifike nitiphe lendvodza leniyishoko, nithathe litsandzana lebhalisamu neleluju lwetinyosi nelemakha nelemure nelemaphisi takhiwo nelema alimoti, nibomphatha imali yekuthenga niyitsatse ngalokuphindwe kabili, nincandzekise nalena leyabuyiswa ifakwe emlonyeni emasaka enu, mhlawumbe yafakeka ngesiphosiso. Hambani nalo mnakenu niye uNkulunkulu Somandla anganipha umusa ebusweni balowo muntu, anikhululele umnakenu nibuye kanye naye naBenjamini. Kepha-ke mine nangemukwa abantu bami ngiyemukwa. Ngakho-ke lamadvodza esuka lapho athatha sipho nemali seyiphindwe kabili, bathatha naBenjamini bahamba naye baya eGibhithe, bafike bakhulekela kuJosefa. Siphela lapha sifundo sekuqala, sifundo sesibili siphuma eTestamenteni. Mine ngingeke ngitendele lutho ngekwami, ngehlulela njengaloko lengikuvako. Kwehlulela kwami kulungile, ngobe angifuni yona intsandvo yami, kepha intsandvo yalowo longithumile. Nangifakazela mine, bufakazi bami abusilo liciniso, kodwa kukhona longifakazelako, futhi ngiyati nekuthi bufakazi labufakazako ngami buliciniso. Nine nithumele titfunywa tenu kuJohane, wafike walifakazela liciniso. Kepha mine angikasimi ebufakazini bemuntu, kodwa loko nginitshelela ukuthi nitewusindziswa. Yena-ke abesibane lesivutsako nalesikhanyako, nine-ke benithi misele ekujabula kwesikhashana ekukhanyeni kwakhe. Kepha nginebufakazi lobukhulu kunebaJohane, ngoba imisebenti babelanginike yona ukuthi ngiyente yona, lemisebenti lengiyentako iyangifakazela ukuthi ngithunywe nguBaba. NaBaba longithumile ufakazile ngami, anizange nilive livi lakhe, anizange nisibone nesimo sakhe. Kunjalo nje aniligcini nelivi lakhe etinhlitweni tenu, ngobe yena lowo lamthumile anikholwa kuye. Niphenya imibhalo ngobe niqabanga ukuthi nitawutfola kuphila lokuphakathe kuyo, kanti ngiyo luqobo lefakaza ngami. Kepha anivumi kuta kimi, kuze phela nitewuba nekuphila. Mine angilwemukeli ludumo lwebantu, kepha ngiyati ukuthi nine etinhlitweni, kepha ngiyati ukuthi nine nite lutsando lwaNkulunkulu etinhlitweni tenu. Mine ngite egameni laBaba, kodwa aningemukeli, kepha
nakuta lomunye adidela egameni lakhe yena nitamemukela. Ningakholwa kanjani nidumisana nodwana nje, ningalufuni luthumo loluvela kuNkulunkulu lokunguye yedwa. Ningacabangi-ke ukuthi ngitanimangalela kuBaba. Yena lo Mose lenethembele kuye, kube benikholwa uMose, ngabe niyakholwa nangimi, ngobe yena wabhala ngami. Kodwa naningakholwa ngilokubhalwe nguye, pho emavi ami nitawakholwa kanjani? Siphela lapha sifundo sesibili. Cela sithandaze. Nkosi nkulunkulu, Baba emnikati wemandla, wena lohleli njalo udunyiswa ngemakherubhi nemaseraphim. Yebo Nkosi, udunyiswa kuleli nakuleli tabo. Siyabonga Babe usihlwa, sibonga kakhulu nkulunkulu, ngoba livi lakho lingiko konke kithi. Thina Nkosi asisilutho empeleni, ngoba Nkosi sabunjwa nguwe. Le mitimba Nkosi sinayo ngekutsandza nangekuhlela kwakho. Yebo Nkosi, nalo mphefumulo Nkosi ukuthi siyanyakata, siyadwa impela, senta lesikwendako wakho lo wawuphefumulela emakhaleni emuntu. Masifunda incwadi yaGenesis chapter 2 verse 7 ukuthi wamdala umuntu ngeluthuli noma ngemhlabathi, wasophefumulela umoya wakho emakhaleni akhe, kanjalo umuntu wabasidalwa lesiphilayo. Ngawo-ke Nkosi siyabonga lokuthi silapha nje Nkosi singawe. Sihole-ke Nkosi, ujinge usilwele, usifihle, wale nemiphefumulo yethu Nkosi kuba lo mubi asishushise ngayo. Wente konke Babe, wendela nje buhle nophayiso nokukhathalisa kwegama lesisebenzi sakho lesethembekile lesinguKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, asesike siphinde sithi kuqaphi kancane lapha kule mbhalo waGenesis. Kulo mbhalo waGenesis lapha sibona le chapter yaka 43 idawusitshela ngaJohane ngaJosefa ahlangana nabomnakabo. uJosefa ahlangana nabomnakabo. So ngile chapter yaka 43 Josefa ahlangana nabomnakabo kwesibili, ngoba bafikile kweqala baphatheka ngaleyo ndlela, basala Simeon nyalo sababuya naBenjamini kuloku buya kwabo labadobe sebabuya ngabo. Jakobe siyambona lapha ufika esigqibeni okanye ku decision ezincumeni kwekuthi nase babuyela lemuva, babuyele naye lo Benjamin, njengoba beyishito lendoda nanjengoba eJuda akhonkosele ngalendlela. Sitakubona lokho masinyane. Jakobe uyabanika ke lapha, ubanika imithetho noma ubanika ama-orders kwekuthi hambani niyositholela kudla le eGibhithe. Ukhokha umthetho, uyabatshela abantu bakhe laba lakhuluma nabo. Lapha la sifunda khona siyeva ukuthi somiso saya ngekuba madima kakhulu, saba seviye lesomiso lesasihlasele leyandzawo yaseKhanani nemave onke. Kodwa nake ngithi lesomiso lesi noma sasihlasele emave onke, but it was for ekhaya kaJakobe, it was not the problem of the whole world, but it was a family problem. Now sine kukholwa sinetizathu kwekuthi bomnakabo Josefa
nabaya le kulomnyaka weqala abawuthenga kudla eGibhithe na indlala ihlasela bebangadi kwekuthi isatoqhubeka lendlala kodwa Josefa yena bekade kwekuthi njengoba sawuqalile lomnyaka kulandela lomnyaka kusaselele eminye iminyaka lesihlanu yendlala so Josefa bekade kahle kwekuthi utawukwentekani emalangeni letako laba kunekwenteka bebaqabanga ukuthi awu ngumnyaka lona lobemubi longasambelanga kahle waba ngumnyaka wesomiso kodwa nake lokulandzela kolana siyabona ukuthi ali test noma uya ku interview noma uyapi sikhathi kuba ngathi uma ngabe ubhekene nesimo lesithithe empilweni yakho kuba njenga so ke lana sibona lokho ukuthi kwaba kwangathi into tiyabaphuthuma kwase bakudlile lokudla kwaphela lobebabuye nako sekubita ukuthi bahambe bayothenga kudla lokunye lana ke ngekubuka kwethu Jakobe nababuya nalokudla lababuya nako lamadodzana akhe wacabanga ukuthi lokudla lokhu kwanele sitawukudla kuze kwendlule lomnyaka lomubi lomnyaka wesomiso futhi bekacabanga ukuthi ngitake ngibone labafana labantu batojika naBenjamin ngitake ngibone abatojika naye bayaphi ngoba lokudla lokusitawudla kuze kuphelele lesomiso so uyayibona into le kanjalo and lenye into nawe ibuka bengakathateke kangaka ngaSimeon lebeka le no akahlale loyo lesiyathi ukhona uboshiwe usejela akahlale so Benjamin yena angeke ayele ngitawuhlala naye la sitawubanana naBenjamin indodzana yami siyabona ukuthi noma bekacabanga kanjalo sawina somiso sawina sawina khona kubita ukuthi noma bebangabe bathi songile bathi fihlile kwabita ukuthi akusale kuphunywa nyalo kiwa eGibhithe kuyofunwa kudla otherwise batawukufa babulawe indlala kulesimo lesibebabhekene naso nyalo ke siyabona ukuthi uthi hamba nini nosithengela kudlanyana lokuncanyana lokho uthi still unelokholo uthi indoti tawulunga kungesikude hamba nini nje niyosithengela lokuncanyana lana sibona sidingo necessity sidingo siyabadrivela ukuthi baye kulendzawo le Jakobe beyangafuni ukuthi baye kuyo ngenxa yaBenjamin lena nabo bebangafuni kuya kuyo ngenxa yempatho labayitholile itolo kwekuthi asadi namuhla kutawuba njani ngoba le ndvodza ike yasola njengethi inhloli namuhla sesibuya thina nayi nemali esesithola ilapha emasakeni ethu lokho kwabaphatha kabi kakhulu labo mnaka boJosefa uthi uyabona ke manje lento lesentekile ibuhlungu ngendlela lemarisako wekuthi nyalo sesitabuyela futhi khona le ngenxa yokuphela kwalokudla kodwa na ke bebacabanga ukuthi tawuthatha nesikhashanyana esincane tindoti buyele simene lana we sense and I sensed kwekuthi Jakobe wathandaza athandazela nazi simo lebese babhekene naso uthi enkulunkulu ayisale iphela leminyaka yesomiso khona manje sitawukhona kuphila ngitawukhona ukuthi naku lokufuna ukuthi kwenteke ekungenteki endike athandaza kuNkulunkulu ukuthi thumela phela uNkulunkulu irelief kwekulesikhathi lesikuthi manje nje sishaywe ngumoya kunazi isimo lesikiso siyakuthanda eNkulunkulu kakhulu endike lana uNkulunkulu akazange wakushaya mkhuba ngokuthandaza kwakhe nekuzila kwakhe Jakobe endike kukhona into yesensa ukuthi kuyena kwenteka wathukuthela Jakobe wathukuthelela uNkulunkulu ukuthi awuphendulileni kodwa lo mthandazo wami semthandaze kangaka kunekwenteka ukuthi wabamunyu lemphefumulweni wakhe ukuthi uNkulunkulu akawuphendula umthandazo wakhe
ngifuna ukusho ukuthi kunesikhathi la uthandaza khona uthandaze ngawo onke amandla ngayo yonke imithandazo ngathi tonke ama methods ekuthandaza kodwa uNkulunkulu angede aphendule ngoba umthandazo awusiwo wekunakuzana ngathini wekubribe uNkulunkulu ukuthi ente lokhu ufunako wena umthandazo wekuthi ulungise wena ukwente wena ube positioned wethi uNkulunkulu ente inzando yakhe ethi kwempilo yakho. So ke lapha uNkulunkulu akazange wawuphendula umthandazo waJakobe. Kunakwenteka sowuthandaze kakhulu nawe ngesimo sekhaya lakho, ngesimo sempilo yakho, ngesimo lotikhanda ukuso, kodwa uNkulunkulu akaphenduli. Kunembuto ke lothi leni kodwa uNkulunkulu ungaphenduli ngisha kangaka ngamba emalangabini emlilo longishisako ngalendlela. Sizathu nazi silula. Sizathu sithi uNkulunkulu akaphenduli njengoba uneluhlelo loluthide ngempilo yakho. Akaphenduli uNkulunkulu ngoba uneluhlelo loluthide ngempilo yakho. uNkulunkulu unalokungqono, bekanalokungqono for Jakobe. Uyabona lesikhathi uyathandaza ubona abantu bakusongela bafuna ukuthi uye uphelele umsebenzi banjanja uthandaze uzile ukhale wendeni uNkulunkulu kube ngathi ubambisene netitha takho kulowo mzuzu into tenteke uNkulunkulu akekho nekubakho uthi vele nawe uthi uvume netono kanengi nalothi uvumile uqabanga into akwathi ivumi kahle kani cha akusinjalo. uNkulunkulu unetinto letingqono lathi lungisaka tilungiselela wena ngale kulesimo sakho lesibi kulesimo sakho lekuthi asilesithi asiqede. Bazalwane nami ngisemthandazweni ngiyathandaza ngithandaze yami imthandazo ngibone kwangathi ayiphenduleki ngitibuta ukuthi yeNkulunkulu kodwa kwente njani ungangiphenduli lapha kani uNkulunkulu namhla ngiyafunza ukuthi usuke angilungiselela lokungqono nalokukhulu nalokunjani. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi sive lokho namuhla ukuthi lemithandazo yethu lesithandaza kangaka sigiqike phansi ingaphendulwa leni uNkulunkulu usuke asilungiselela lokungqono kunaloko. Sitakubona ke masinyane bazalwane lokule ngikhuluma ngako la uNkulunkulu la kulungisako akulungisela lo umndeni noma akulungisela lo Jakobe. Now sesibona Juda lapha. Juda ingathi uthatha buholi kulabo mnakabo. Senguye lo sekakhuluma Juda aqhazela uyise ukuthi yebaba bawungasiniki lo Benjamin ukuthi sihambe naye angeke siyele ngoba leyandvotsa lesasikhulu lesiya sakhuluma saphokosela vele ekuthenini funa sibiyela lo mnakethu. So ke uma ngabe wena babe ungavumi lokhu sihambe naye kusho ukuthi vele angeke sihambe. Uyathi kunalesiye isikhathi uma ngabe singemalunga emndeni vuma maNkulunkulu akuthatha noma umncane noma usekhathi noma usegcine noma ukuphi nathi uNkulunkulu take a lead khuluma yenda lutho yenda njalo thina sikusupporta lokho losuke ukukhuluma noma uNkulunkulu ataqashwe wena thina labanye singaqashwa akasho uNkulunkulu ukuthi wena bani uNkulunkulu ethi wethi impilo tethu usho ukuthi uNkulunkulu take a lead lesikhathi sakho sisi noma bhuti sihole kulomndeni sihole kuleli bandla. Ungathi mina ngisiya umfundisi mina ngisigonza mina ngisisikhulu salendzawo mathi uNkulunkulu sukuma wente lutho sukuma wente lutho. So wasukuma Juda lapha wente lutho kulabo mnakabo wakhuluma kwangazuthi senguye spokesperson angakakhethwa umuntu ngoba uNkulunkulu uke akukhethe angakasho ukuthi sokukhetheni. So ke uthi Juda lapha lendvodza laphana ikhulume in a solemnly way. Lokho ukuthi ngendlela le ubona ukuthi uma ngabe lokhu kunqede kwenteka singenteka thina sibekeke sibe senkingeni. So ke Juda bekangadi anyway ukuthi lendvodza leya lekhulume kanje nguJosefa ngumnakabo. And ke over and above
kukhona into la ikhumbula Juda ukuthi that man was very strong and fearsome. Uyabo Josepha umfana lomncane kakhulu kunabo cishe bonke ubukeka esabeka abukeka strong. Uyabona mawunaNkulunkulu uyesabeka, mawunaNkulunkulu awubukeki ngalendlela abantu labakubuka ngayo, ubonakala ngathi umdzala. Kodwa nake wena khumbula your position utehlise ngoba yena uNkulunkulu akuphakamisa wena tehlise. Lo Joseph nabambuka lapha, he was a strong man and he was a fearful somebody. Abona bobhuti wakhe bambuka ngalo ndlela. So ke wathi ke Juda, yebaba angeke sikhone ukubona buso bale yandoda uma ngabe singahambi naBenjamin, sivumele babe sihambe naBenjamin. Sibona ke lapha uyakhonona Jakobe, ukhonona lapha sekakhononile Jakobe. Sibona bomnaka boJuda sebamsupporta bayadefenda lenkulumo lesebekwe kuJuda ukuthi yebaba le ndoda lesikhulu sale yandzawo yaseGibhithe sakhuluma sathi vele nje babe ngeke siye lolo khulunywa ngumnakethu uJuda lokho yasakuvakala. Uyathi kumnandi kusekelana ngemaqiniso, kumnandi kusekelana ngendzaba lengiyosibili. Lapha sesiyababona lapho mnakabo sebabuyileta ingqondweni tabo sebasekelana ngemaqiniso. Uyakhala ke Jakobe uthi kodwa niyendeleni lento lebhlungu kangaka, niphathelani kabi, nitsheleleni le ndoda ukuthi ukhona umnakeni lokho. Lesimo Jakobe bekakhuluma ngaso sikhomba kuba desperate, sikhomba ukuthi angisadi manje ukuthi ngiyawuthathana embhiqeni kuphumeni ngoba la indlala ime phambi kwami, nakungalapha kufanele ukuthi Benjamin ahambe, ngitawukwenda njani? Uyabona kukhona empilweni simo lesike sikubeka ku desperation. Bathi ke nabakhuluma belungu bathi between the rock and the hard surface kukhona simo lesike sikubeke lapho, kubita ukuthi wena comply kuko konke lokhu lesimo leza sikubeke kuwo. So la ekhaya ngicabanga ukuthi bekuhlala njalo kudiscusswa noma bafaka umlomo ngalendzaba yekujika babuyele le eGibhithe babona kudla sekuphela ukuthi sitakwenda njani ngoba babe ngathi ngekavumi. Bahle bayikhulukhulumisa kancane bambone babe ukuthi ingathi lento lena akayiva babe, kanti babe usemthandazo ngithi uNkulunkulu nqamula le somiso ubuyise imvula. Uyabona noma ungathandaza kangakanani uma ngabe uNkulunkulu afuna ubhekane nalesimo lesiphambi kwakho kubita ukuthi ubhekane naso. Uyabona kulesi esikhathi nakufuna ukuthi uyongena eboxini le enkantolo uyofakaza noma uyokhuluma indzaba lethide noma ungathandaza kangakanani nathi uNkulunkulu hambi yongena utawungena. Bete bemaphepha phafa bakuthatha izithombe bete betindzaba babhalise bakhulume konke labangakhuluma ngawe. Musa kuva buhlungu, Musa tehlulela, Musa tilahla indlela yakho beyithi vele hamba lapho. Musa nekuzonda abantu bodwa ungeneni nje eboxini ngoba phela wena ufuna kwamsulwa, awufuni ingene eboxini, ufuna kubonakala ukahle unjani. Kulesi isikhathi kuyakubida ukuthi kuyongena lapha uyobuka lana bangena lapha kuba njani nase bangene khona. So ke lapha kwabida ukuthi noma bangadiscussa kangakanani bathini kubida ukuthi babuyele eGibhithe ngoba uNkulunkulu ngeke ngakhuluma ngathi kulesi isikhathi uNkulunkulu uletha simo uletha simo lesitawukwenta ukuthi kumbe weswele noma kube njani lesitakuqindetela sikubanzetela ukuthi wena shona le, uyathanza kawuthanda shona le. So ke lapha sesiyabona ukuthi bomnaka boJosepha balandisa uyise bathi baba uyathi kuthini lesimo lesi salendoda lesikhuluma ngaso bawungeke ukhona ukuqhaza kwekuthi le ndoda mbamba ibhekephi. Bamzama uyise le ndoda yasibuda yathi saphendula thina and-ke le ndlela lesikhulu noma lo ndunankulu bekabuda ngayo wongeke u-expect ukuthi utamfuna lo Benjamin ukuthi sibuye naye. Uyabona kulesinye isikhathi uma ngabe ufikelwa simo sitokukhungatha
ekhaya lakho empilweni yakho uyaye ungathi ukuthi lesimo lesimbambamba sithi angishiya kuphi uzame ukubamba thithindi umuke nako ubambe ligodo umuke nalo uma bathe nalo lutho angikhulumela umkande ukuthi ukhetha ukuthula nje kulezo simo lezo kunesimo lobhekana naso kuhlekiswe ngawe simo sihlekise ngawe uthi bone na ukuthi lele ngibhekene nako namhlanje na angina double is either ngiyafa noma ngiyaphila sekuyobona bona lokho lekuthe ngibhekene nako mina kwami nje sekuthi inkosi umphefumulo wami usethandeni takho. So there are some situations in life that you cannot anticipate what lesimo lesi sitawungiphethele sela kuphi kube nje kuleso simo leso lesho ukuthi qhuba nyalo la indlela nyalo jikana likhona. So ke siyambona lapha eJuda ukuthi wagcina akhonile kuconvince uyise ukuthi abahambe nalomfana loNgbenjamin behlele lapha yana eGibhithe. Kuthiwa ngesingisi send the lad with me. Thumela lomfana lana leligama leli lisibeka esigabeni sokuthi siqabange lad LAD siqabanga ingabe ujothi kan Joseph abekana ngaka lo Benjamin bekana ngaki weminyaka. Adam Clark uyayathi nakachaza ngale gama lokuthi lad abe nemqabango uthi ngumuntu lona le ngathiwa is a young man or a man at ngathiwa is a youth or a young man yayibona nje into lenjalo. So ukubeka njalo lo munye uyaveta ukuthi kungaba ngumuntu lo ngaba lapha kuma 20s or kuma early 30s akhe. And then masifunda chapter 46 verse 21. Okay, asengifunde lapha eBhayibhelini lami lesiswati chapter 46 verse 21 uthi emadodana aBenjamini bekubo Bela na Bekhari na Ashbeli na Gera na Namani na Ehi na Roshi na Mupini na Hupim na Adi. So nangibabala ungathi bala kubo 10 lokusho ukuthi lamadodana aBenjamin bese kamanene uyabona noma kungathiwa udala ngeminyaka angeke lamadodana abe ngaka. So kuyasho ukuthi beka ngumuntu bese kavele ane family nasti kabangela nje ke. Anyway, I cannot debate that one. Now uthi ke Juda mine ngithi abasibambiso sami ngale qaleni bekuna Rubeni wathi utawunikela ngemadodana akhe lamabili. Juda uthi mine ngithi abasibambiso sakhe lomfana. Andike lapha ke sesiyabona ukuthi lo Juda wabeka impilo yakhe eplangweni ukuthi ngingamane kunqanyulwe yami inhloko uma ngabe lo mfana angabuyi lokhu bikonke akwehlele etikwami. So now sibona into lenhle lekentiwa nguJuda la kulenza atyala lesifunda. Eqaleni sibona Juda ngale ku chapter 37 ngiyabona bo verse 2 also uthi but chapter 37 uthi Juda lo mfana asingamyekele lapha emkhothini asimthengise sitothola imali kunawa ema-Ishmaelite. So bayamthengisa ngoba kusho Juda kwekuthi lo mfana akathengiswa. Bubi lobo lesibonako kwekuthi wabona ukuthi akathole imali ngalo mfana. Number 2 sibona Juda ulala namalokotana wakhe. Sitawukhumbula kwekuthi Tamari lapha ku chapter
38. Yes. Is it chapter 38? I think check. Yes, chapter 38. Sitawukhumbula ukuthi lapha ku chapter 38 Jude bekana madodana akhe lamabili. Leqala yafa ingenamngane. Kwase kuthiwa kangene lo wesibili, wangena yena. Wase kangenile kuthiwa kwakuthi nase kutha inhlanyelo ayikhipha ayijijele ngaphandle ngoba angafuni ukuthi umnakabo amvusele indlu. uNkulunkulu ngaleso sento sakhe kwekuthi ente njalo wambulala naye. And then wasothi ke Jude awumalokotana asobuyele ngasekhaya simele nangu lomncane uthi nase kakhulule naye sibese siyakubida ke malokotana uyabuya ungenwa nguye wahamba malokotana uthe eva malokotana weva uthi hawu sothethe sebamganisele phambili lona kwamphatha kabi ke malokotana enaba betala inhlitiyo yakhe beyithi lo makoti lo unemfela imfela ngathi imfelo ya lokho ukuthi unakadibana nemuntu wesilisa uyafa thothi kani ngulamadodana akhe Jude la ngabe ngasikahle but ke wathi nakeva Tamari ukuthi hey uyihloqala utaba khuphuka yakuphi kanjani wavela wakhipha inzilo wayibeka phansi wafaka impahla leti njenge impahla temuntu eloseqamgwaqo eHalot wahamba wayohlala lapha wafika uyesetala bakhuluma wathi hayi ngithi inkinga babe mina nonganginika nje angathi kodwa babetala ukuthi lo makoti wakakhe lo wona nginika ukuthi nekuthi jawu singakunika lo sinabo konke banikana ke emveni kwaloko wefa Jude ukuthi ukhulele wafutha ngelaka ukuthi hey lo makoti vele ngabudala ngambona ukuthi unenkinga kwafe madoda nami lamabili ngaye nyalo sokukhulele akabuye la yathi nafika wathi lo nguwe babetala lo mkhulelisi awu kanjani asungiphoqa wathi nguwe babetala wazothi ke hayi ke khokha lokusho emazibiti wakhokha wathi akusiko wakho lokho awu nekwami wabona babetala lobunye bubi lo bentu wangiJude kodwa inyalo sibona Jude wenda into lenhle yokusacrifice impilo yakhe ukuthi uma ngabe umfana angabuyi ingqono lokungenani kufemine ba nyalo lokunye lesikubonako la sibona ukuthi Satan beka directe le attack yakhe kuJosepha ngoba beka kholelwa ukuthi lo Josepha lo nguye Messiah lekatawuta ngaye emhlabeni. Uyabona angikukwayise mntaka baba ukuthi Satan akati konke. Satan noma fika ensimini yase Eden wafika wabuta aqala kumfati wasawuphambathisa inkulumo. Satan umele wena ukuthi ukhulume kuthi asengithi kumuntu asawufunze kufukamela tindzaba takho awuyeke lokuhamba ube nguvovo leyakhipha yonke into wena kude lokho uhlale nako ukufukamele konke wena uyaxoxa so khulelwa wena emva kweminyaka le10 soloko ude bantwana wena sothole umsebenzi bathi utohamba nje ongena emsebenzini nini leto into leto uyathi bulala utothi phuntisa wena ngoba Satan uyathi ukuthi excuse me la kulendla kaJakobe kukhona lokufanele ukuthi kwenteke but akathi ukuthi ngubani lotoletha lo Messiah so ke uyabhula nje ubuka lo lothandwa nguyise kakhulu lathi kamthungele lijazi Satan uqonda khona uyokulwa uyoshaya khona so Satan akati konke so ke uNkulunkulu beka sesekufihlile lokho uma ngabe uNkulunkulu uke afihle into angasho ukuthi ngubani kumbe jakhulume at random but angabi specific ukuthi ngubani lona lasho ngabo lokho so asesike sifunde bazalwane kufukamela into tethu lapha kulamadodana la12 bekungathi Satan bekangathi ukuthi ngubani lo uNkulunkulu atoletha ngaye Messiah so ke abekashaya finder washaya kuRuben walala namamncane wakhe iconcubine yababu wakhe uyayibona lento leyo washaya ngalapha kuJosepha wabuya ngalapha kuJuda nakhona wetama ukuthi Juda athengiselo so Satan eliqili is a cunning part of a spiritual being akati but
utawuva ngawe. Wena ke takho tindzaba tixoxe emthandazweni naNkulunkulu. Asaniyeke lokuthi nihlangane ama-youth nakuzane gatherings kuma-MU mothers what madoda nibese uyokhuluma imfihlo yakho yonke. Lento uyayifuna kodwa usoyixoxa la Sathane utayibhidlita lento ingakafiki inzawo. Asawufunde kufukamela tinto takho, awufunde kufihla ukube nemfihlo yakho. Emfihlweni ngila kutholakala khona simakathe khona. Sathane ke onda kakhulu emadodana aJuda ngalo ukuthi jena atalwa ngumuntu lo ligama lakhe lithi God rules. uNkulunkulu uyabusa. Uyabona ukuthi angikhulume lana ukuthi ungenteka ufikelwe kuhlupheka ekhaya lakho lo ungakwati ukuthi ungakulawula ukulamule ukuthini. Kungoba Sathane uyathi ukuthi leli khaya lakho linento emazulu la hlose uyenda ngalo. So ke kangaka yathi ukuthi ye libika lelokuthi la khaya kunento uNkulunkulu la ihlose noma la ihlele ngaleli khaya. So ke lokho kweqala endikwesibili Sathane bekahlasela ngoba bekathi ukuthi uNkulunkulu utawukwenta lutho ngalabantwana laba bakaJakobe. Kukhona la tawukwenta uNkulunkulu. Bantu abakho nabanatha tshwala babhema insangu banathe yini bantene batalise kube njani. Musa kumethuka lo muntu lo nebantwana lababukeka bathi hlophoyi banjani. Musa kumethuka. Ngithi angikuyale namuhla ngoba labantu labahlaselwa kakhulu kungoba siyathi ukuthi kunelutho lwaNkulunkulu lolula. Wena kwakho uthandazele lo mndeni longasebenzi wonke, uthandazele lo mndeni lobhekene with such calamities in life. Umusele ngoba ngekwenta njalo kukhona liphakelo lotothola. Uma ngabe ubambisana naNkulunkulu ulwe netinto letilwisana nalo yamndeni loya. So ke ngithi angikusho lokho bazalwane ukuthi Sathane kuze kube kunamuhla nanathi singemakholwa uqondise Sathane inzondo yakhe yonke kithi. Sathane usibhidlitela imindeni yethu. Sathane usibhidlitela imisebenzi yethu. Sathane usibhidlitela konke lesithi siyafuna kukwenta. Kungoba Sathane athi abona ukuthi kunani yini uNkulunkulu layihlosile. Ikuthi angikhuthe umuntu lamuhla lohlekisa ngebantu labahlaselekile. Kuthi yeka kuhlekisa ngalabo bantu labo ngoba uNkulunkulu unenhloso ngabo. Uyabona kufanana nebantu baka-Israyeli. Kwathi Israyeli utawusindiswa. Musa ekabuhlekisa nga-Israyeli ngoba Israyeli ukhethwe nguNkulunkulu, waNkulunkulu Israyeli. So Sathane ulwa ngayo yonke indlela nawe ngoba uyathi ukuthi uNkulunkulu une destination lenhle ngempilo yakho. Lokho kulwe nawe ngalendlela is because of your destination. So kuthi angimemetele kumuntu ukuthi phikelela ungalahli lezo khali ekufeni uzawuqeda umsebenzi. Sengiye emaphethelweni Jakobe uyabathuma ke ubaphathisa nemali netipho uthi imali ayidabulelwe baphathe double amount. Batokhona kuthenga nekubhadala nekupha lesasikhulu elokuthidela. Now uthi take some of the best fruit of the land in your vessels and carry down present for the man. Thathani lokuhle kwelive niphinde niphathe nesipho niphathelele ndoda leyo. Uyabona ke Jakobe ukhuluma from experience. Une-experience Jakobe. Laphana ku chapter 33 ku Genesis chapter 33 verse 10 and 11. Une-experience Esau. Ngesikhathi abuya kaMame wakhe Labani atohlangana naye. Wathi Jakobe ukuthi uyathi sitha sakho kufuna usentelelo kuhle. Noma lo muntu ukuzonda kangakanani,
noma lo muntu uphatha kabi kangakanani, mentele lokuhle. Wamentela lokuhle tinto titakusebentela kahle nawe. Musa sitha sakho sikhuluma kabi, nawe usikhuluma kabi. Sitha sakho siyakwebela, nawe sowufuna kusebelwe. Sitha sakho siyakuloya, nawe sowufuna kusiloya. Yekela, yentela sitha sakho lokuhle. Chapter 33, Genesis verse 10 and 11. Wamupha tinkomo, wamupha timbuti, wamupha tipo. Esau aphi wanglo, wathi lona hayi bomnakethu ninako, wathi yemukela kubuye enhlitweni yami kutabo. Bazalwane, asesike sifunde kwenta leto tinto leto uNkulunkulu uyawusibusiza. Babuyela ke lemuva sebabuyela nemadabule etinto letinye tekupha lesikhulu, letinye tekwentani tekuthenga nekudla. So kwekuthi lesikhulu nanaso basithambise, bathole umusa, bazuze umusa ebusweni balesikhulu. Musa kwekuthi nawentela umuntu into uthi wena kuyoba ngathi ngiyamthwalisa enjanjanyana. Asesike sifunde nje kwenta tinto etinhlitweni asetingqondweni tethu kuphume ukuthi phela bana ngenta lokho ngiyabe ngiyamthwalisa. Lana ke siyababona babuyela emuva baphethela uhlavu lebawuthenga ngalo plus luhlavu lolo laqala lokusho ukuthi this sons of Jacob. Nababuyela ekhaya they were 9, mind you. Babuyela ekhaya bang 9 because Simeon soboshiwe, Benjamin usekhaya, Josepha ulapha. Babuyela emuva nabani na Benjamin sebangaki sebalishumi. Lokho ukuthi 10 wekuthenga plus 10 wokuthi buyiselele. So that is 20 silver or 20 units or 20 pieces of silver. And ikhumbula ke lapha na ku chapter 37 verse 28 where ukuthi lo Joseph 20 pieces of silver. Ngite 20 rand. Kufika umuntu anginike 20 rand. Kufike simo siphinde sithathe lo 20 rand. Ngisala ngingenamali. Akusho ukuthi hawu sengithi imali bengivele ngingenayo, ngisala kulesimo lebenguzo. Lokho ukuthi uNkulunkulu washaya i-draw kwekuthi iyaphela namuhla indzaba yekuthengwa nekuthengiswa. Namuhla sishaya i-draw, yonke into ibuyela iyawuqala afresh. uNkulunkulu uyakwazi ukuqalisa tinto afresh. Uyakwazi uNkulunkulu kukwenta lokho akwente ngawe, akwente kuwe, akwente lento ihle engatini yakho. Uyabona ningakabonani nalowo muntu kumbe lena nyathelana naye senibonana nisesibhedlela yelulele kulombhedelo welulele kulo, noma nibonane sekushayise nethi imoto teni nobabili senishweletana nobabili, noma nibonane senimenywe sihlobo senu ephathini ukuthi wotani, ungathi wena ukuthi umhlobo wakhe loya naye angathi nibonane senibonana nithi niyafika nikhande itafula nibe ukuthi la ematafula tifundiswa anethi nombolo ukandethi nihlelise nibuke nemehlweni. Kukhona info noma namuhla ningadenta ngazuthi nithi mbabala nigijima emadwaleni ninjani. Kukhona langa la niyohlangana khona seningasahlangani ngonothanda wenu. A situation will drive you to meet together. A necessity will bring you together. Namhlanje ningabukana njengetitsa, but there is coming a day. God is preparing a day. Lapho pendula khona letinye tinto tibuye tinto tibe kahle. So ke uNkulunkulu uneyakhe indlela yekwenta tinto. Uthi ke Jakobe ingathi uNkulunkulu lo ngemandla onke anganihawukela anibusise anethwale kulendlela. Kwakukuhle ke lokho lokwentiwa nguJakobe kwekuthi ente lokhu asho lokhu aphinde akukholwe. Kodwa na ke yayikhona infantalism. Infantalism isho ukuthi umuntu lo mubi uyohlala mubi nesimo lesibi siyahlala sisibi nalokho kufanele kwehlela umuntu ukuthi kumehle. Uyabona lokho uNkulunkulu akaside Nkosi yami, aside nami akukhiphe lapha kimi kuhlale kukholwa, ngoba kukholwa faith and fatalism will never stay together.
Le fatalism iyakulimata lokukholwa. Ithi le fatalism yakhe, if I am bereaved, I am bereaved. Uma ngiyemukwa angemukwe noma ngiyemukwa vele. Kodwa na sawukhuluma amagama ekukholwa. Funza mzalwane wami ukuthi basawukhuluma amagama ekukholwa, ungasakhulumi lamanye emva kwaloko lekathola impatha nawe amagama lozovele sowakhulumile. uNkulunkulu akakubusise nomaphi lapho ukhona khona. I pray in Jesus mighty name. Amen and amen. Babelolongile sesibongile Nkosi usihlwa, sibonga kudla Nkosi kwemphefumulo, sibonga nali limana Nkosi loso sondle ngalo. Busisa uNkulunkulu ekuhlulela amandla onke bonke abantwana bakho labalifile namuhla lelimana, phinde ubaqhuluze Nkosi ukuthi abendlulisele kulabanye. Kunalabanye abantu Nkosi labakudingako lokudla kakhulu, kungenteka bona abakudingi kodwa kukhona labangathi nabamsherishela athi ngathola imana lishonile lilanga, maye ngiyabonga yeNkulunkulu na into bese ngithandaze kangaka into tingalungi kanti wena uNkulunkulu you are preparing something better, you have a better plan for me. Kulungile ingase singaqhubeka lesimo sengivile ukuthi ukhona wena uNkulunkulu. Babe siyabonga, thatha Nkosi ludumo lume lwakho, bahambele Nkosi nabanye bashonelwe ihlobo bayongqwaba, baba wethu lona amandla onke beluse Nkosi ubaphephisa emigwaqweni basahamba. Baba wethu lo muhle namhla khambela ihlobo kusasa ngimi kusasa ngibani. Siyathandaza Nkosi malifika nelami lilanga Nkosi alingangihlukanisi nawe. Baba wethu lolungile kodwa kubelanga lesithathu nalifika lingisondeze kuwe uNkulunkulu wethu kuze kuthi Nkosi emveni kwekusha kulomhlaba Nkosi ushiswe ngilaba kholwako, ushiswe ngilaba ngakholwa, ushiswe ngilaba kuphethe, ushiswe ngilaba ngakaphathi, ushiswe ngilolonke ihlobo lemuntu. Kodwa Nkosi ekugcineni sithole kuphumula. Siyathandazela ke lokho Nkosi kwakuthi kuhlupheka kwethu akungabi kuhlupheka kokuphela. Baba wethu lona amandla onke siphatheke kabi ngala siphinde siyophatheka kabi nangale, kodwa Nkosi siyakubonga ngoba wena awufanani nebantu baseveni, awufanani nebantu abasiphethe lapha eveni, ngoba Nkosi noma basiphethe kutenkolo nakhona lapho kunebuhlungu labasivisa bona. Kodwa ke Nkosi lokuhle usifundisile ukuthi wena ukusebenzisa kanye kanye lokubuhlungu nalokumnanzi kuthi Nkosi kutoba kutofeza injongo nenhloso yakho ngetimpilo tethu. Thatha ke Nkosi udumo lokufanele nakulesikhathi ngelihle igama lenkosi yethu lenguJesu Kristu yena lokhona busa manje naphakade. In Jesus mighty name, Father, we pray. Amen and amen. Thank you ever so much. Thank you ever so much bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu lobe nathi kusukela ekuqaleni sicala lo msebenzi kuze kufike lesigaba lesi awubangcwele sithi ludumo kalubuyele kuye lo mdala wethu isuku, ngoba nguye lo wenta tonke tinto atente kahle atihlelembise ngendlela yakhe. Busisekani ke bangcwele wherever you are, and please do share this on your Facebook pages, nomapi Facebook ga YouTube lapho ningasharisha khona. Sibalo wami uNkulunkulu wami, ulindizwe ihlubu sibalo wami, and my lecturer, I'm so happy. I'm so happy. This lecturer of mine was a lecturer for the Old Testament. Wow. Lecturer wami umfundisi Melane Atonis. She was a very nice lady, this one. She was more of like a mother to us. Nguye ke lo wangifundisa le Old Testament. Yes, I'm on Old Testament. My teacher, I'm on Old Testament.